Hey everyone, and welcome back to my another vlog. So ngasi se khoi naton macha nupa gi birthday ne aduna ado hojik lockdown na maram oiduna hadi cake ama leiba khot ma panda su phangde aduna khoi isana dum yumda cake semjaraga aduga birthday dum celebrate macha mo na dum tawrani ado mayam da su adugi aina sembagi video du mayam da su share tawjarake ado khoi imung manung da tawdoine atopa khaidi atopa khoi kanam ta haidre ado mayam da su du video do eujik ai mapan thoga du yanglage yengminarasi and do ngasi aina semdoriba cake se biscuit ki cake ne biscuit na semdoine do sida aina sangom packet khar lore manga mukki changda ado loina changda basu yai sangom se ado my quantity matung ini yengani ado sidaina chocolate sina cream semdoine ado sidesiga ya ahambada biscuit se hana paste tawthoni grinder da almost it's ready. So hojik asise ina cook tawba yarani do hojik asise pressure cooker do ina cook tawni 45 or 50 minutes sise low flame da hojik cook tawrani duga hojik aina semdoisina chocolate cream semdoine ahambada aina ising se already boil tawna thamme duga sise aina chocolate se hapchelani chocolate se haidi putmang melt hendoine so ngasagi aina sem kiba cake to sida leire cake sidi fajana ngasidi cake se fajana oire ado sigi chocolate se aina sigi mat cream se adi cake sigi mathakta fajana melt tawsale so cake se almost ready oire hosik Clouds, whoa, oh, 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 oh.
birthday boy gi mama hoine ton so ngasi gi video se swai da end tawjarage and mayam na please video se bu like to biragadi share to bio masung ai channel bu subscribe to bio and bye bye